Abantu 448 bapfuye bazize indwara zituruka ku mirire mibi mu mpande zose za Somalia mu kwezi kose kwa kane uyu mwaka. Amapfa yakuye abantu ibihumbi mu byabo mu karere k'ihembe rya Afurika kandi yishe abanyantege nke barimo abana. Ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwe muri Kongo, umwami w'Ububiligi Philippe yabonanye na Perezida Felix Tshisekedi. Uruzinduko rw'umwami Kinshasa rugamije ubwiyunge hagati y'Ububiligi n'igihugu bwakolonije. Ishyaka riri ku butegetsi muri Nigeria APC ryatoreye uwahoze ari guverineri wa leta ya Lagos Bola Tinubu kuzarihagararira mu itora rya perezida mu kwezi kwa kabiri 2023. Tinubu w'imyaka 70 yatsinze Yemi Osinbajo, visi perezida wa Buhari. Muri Nigeria kandi iki gihugu gituwe cyane cyatakaje hafi 10% by'ibiti mu myaka 20 ishize. Muri 2021 hangiritse hegitari 97,000 z'amashyamba. Naho muri Uganda isosiyete yitwa Ego icunga ubwiza bw'umwuka iravuga ko umwuka uzenguruka mu murwa mukuru Kampala ugenda uba mubi ukaba utujuje ibisabwa na OMS kandi utera indwara abahatuye.